abakyara aba nibegitira mu kigombe kyabo ekyakagango bakyara tukore ekiri kushangwa muri Shema Municipal Shema District. Aba nibagira ngu bakasharamu kutandikaho omurimo gwo kuteera amatafari kibase kubisaho amaka gabo. Abashija bebirebi to kumushabe cyo kamushaba kiriya takutakwa kana wo mwe natazina abinja abashija bahati no kukora nangwa tibakikora kazo webirebi umurunjo wakubiye nanda kubisa mu family yiyi no butanyuma mirimo nkeje yo kutera amatafari tabacyara bakagango kutwara ibirengwa abashija bitu abinji baba bamawa amwe baba bakazi twasira mtu wagira ngo twakora group page tukabasa kwetungura family yitu. Atyo Jacqueline Tumuzeire omuhabakazi omu kigombe eki nashoboreho ibihire kiroto cyo kutandikaho project egi yo kutera amatafari. Nabashija bitu tubakuyamba nabazayo bo benyine bakatera gabo sente tubakuzutwa mbe nitwe twabirebire twaje mutine cyo bakutukiza twine mikono twine amaguru katugende nitwe tuze kutera gitu tweguriza gitu kandi uranga tuyambire twafuna mu kitwende. Ekigombe eki ekyakagango bakyara tukore obwa hati kine ba memba barukika 20 abantu bagira ngo project yo kutera amatafari tibakubasa kugeragamo. Ninya mu school fees somesa abana nyamu amatungo ganje ngawa gareba buri cyumwe neke yongera kutambura mu misho. Ati nyowe birunje bifunero mu matafari no mutoka basa kunyiha mabo kuba imirimo nyinji yo nakajikora narebe tantungura konka hinjeri yo mu matafari umo munyihireme ibintu binji nayi yombeka nakora business nashomesa abana banje mwenu nindeba ngumfunire mekintu cyango cyo takabasa kunyuma. Project egi ngifunire ahabo kutera amatafari twaheza kuguza nguraho empunu nkombeka hebiju naguraho empunu hati ngine empunu mushanju konka na hati nchiriyo ni nkora ngo nkabona aho kubasa kuzituza ngine aho kuzituza zona ni nyingi. Omwe ahari ba memba bakagango bakyara tukore ni Justin Katunguka w'emyaka 58 y'obukuru nagira ngu icyo mbasise no kwehayo okwehangana kandi no kwenda kongera umujinya umbana abakira bato. Umuntu mukuru nyone myaka yanjye yinyene nimba habura mbagira nto maboko zo mbara mukaza kunyamarwa mureke tukozese mugono yitu turebera abana bitu ntabwo kuba wotakozere n'amani umwana we njakare n'abanara ngene ndeba bikibanye gitaho twakora abakazabahona tubakomere aha kutera amatafari cyonka kuyeho batandikirira project yo gukora amakara kwenda kurinda ebyo buhangwa. Abantu bashaba government ebashagike omirimo yabo ngo hawo kuba akatare kabasingira amani kongesereza project y'amatafari itwe nkabacyara tusazire mu twakora group yo gukora amakara ago gabase kutuyambaho makagitu amatafari agantu gatera konka inshoza yago etuirambi abacyara twine mani mingi go kushoza amatafari mingi kabenze tenga mashini yo kushoza amatafari mingi kugira ngo bakastoma bakanye kuchukika ahari za projects za government nk'emyoga hamwe na parish development model bingi mu kibineki nibagira ngo baganyirwemo ebicweka konka harimo nabo abatajeganyirwemo nakace nkashaba miliyoni bampe mitwaro 50 mitwaro 50 ejo kunashira kuzibona process yone y'inarabiremo kashanga ngo nihaye mitwarana na mukaga nubwaba barigereyo kwekwateramo ahatare na kishagika obutabanko maka muri Shema nubwe yongera bwasi yabwira aho abebyo kwerinda batandikiraho n'ehururu yo kushomesa abakazi kwerwanira ihari obugana mama no murofa mama nagenda kuzata ine program zone na hati ibanye hakurambu mama wanje taine murama nanye takundeba mwakireba tutunge gari y'amagara g'ekikazi omukazi nabane n'ekitinisa omukazi tafaga gamba abakazi b'orugambo bakafa.
amakuru aga gashakwa Gerard Tugume kuri Omurishema.